Em dic Diego Pérez Vilalta i quasi sempre he treballat a l'hostaleria. Estic buscant treball sense parar, porto més de 100 currículums entregats, entrevistes porto unes 9 o 10 i també estic a 6 empreses temporals que sempre em posen la pega de que tinc més de 40 anys. Em dic Toni, tinc 47 anys. Després d'haver sigut una experiència laboral d'empresari sempre i autònom, ens trobem que la gent de la nostra generació estem una miqueta fora de joc ja. Me dic Vicenta, tinc 58 anys, soc filla de Mollerussa. Primer vaig anar als ITTs, que és el que funciona. Les ITTs me deien que, clar, com que feia tants anys que no havia treballat, doncs que ho tenia molt malament. Perquè quan ja dius l'edat, ja sembla que no existeix. Sí, me llamo Nexa, soy de Honduras, voy a cumplir 9 años de estar aquí. Yo me levanto como que voy a mi trabajo siempre a las 6 de la mañana, estoy en pie y hago como que voy a mi faena. Sí, ¿para qué? Porque el día de mañana yo sé que voy a trabajar, voy a tener otra vez un trabajo. Hem de passar el mes amb 170 euros i poder pagar rebuts, que dec 7, i amb amenaces. Jo que sempre he estat, que m'ha estimat moltíssim tothom, no estic acostumat a que em truquin, que m'amenacin, que ara em tallen el telèfon, ara que em tallaran l'aigua, ara que... No estic acostumat jo a això. Vull fer lo impossible, però estic lligat de mans perquè és que no tinc economia i pateixo molt per dintre. Pateixo moltíssim, perquè clar, veure que a un fill no li pots donar de menjar, doncs això d'aquí et pica molt, et crispa molt. Els majors de 45 anys sense formació o aturats de llarga durada no toquen vores, no toquen ni treball precari, que ja és dir. Perquè he fet cursets de moltes coses, de moltes. Suposo que un dia o altre, però clar, ja sóc gran. Jo sé que si les noies de 30 anys no troben feina, yo menys. Pero los hay. Porque han sido personas que se incorporaron al mercado laboral muy jóvenes, que siempre han estado haciendo la misma actividad laboral, entonces ahora se encuentran que no saben hacer nada, están perdidos. Y entonces eso les desmotiva mucho. Claro, ellos llevan un peso atrás, ¿no? Como la mochila, ¿no? De decir, ostras, es que me tengo que responsabilizar de mis hijos. Penso per què fa un any que no els porto a un restaurant, per què fa un any que no els porto al cine, per què la nena em demana coses i no se les puc donar, quan he treballat tota la vida. Soy Encarna Bustos, he estado 3 años aproximadamente sin trabajo y ahora llevo 2 meses trabajando. Es un contrato un poco precario, ya que son 2 tercios, voy trabajando 2 días a la semana o 3 y bueno, eso es mejor que nada. Hay que vivir y pagar lo que la vida tenemos que pagar, la luz, el agua, la comunidad y si llega, comer dignamente. Al Consell vam fer un estudi sobre la pobresa, la relació de la pobresa o el risc de pobresa i el món del treball. Ens va sortir una dada esfereïdora i era que el 14% de les persones que estaven treballant, tot i que treballaven, estaven en risc de pobresa. És a dir, que el seu nivell d'ingressos els situava en una situació en la que no arribaven als estàndards o situaven els estàndards que entenem tots de pobresa. De que hay gente que está trabajando y con su salario no puede, y está, no igual que uno que no trabaja o no perciba, pero no le llega, por lo tanto está en riesgo de pobreza, incluso trabajando. Sin trabajo, sin una estabilidad y un miedo, esta es la palabra, miedo del mañana. ¿Qué va a ser de mí mañana? Para mí, tengo 55 años y yo soy joven todavía y psicológicamente yo necesito trabajar. Y nosotros podemos ofrecer muchas cosas, estabilidad emocional, esa experiencia, pero sí que es cierto que hay un hecho que no podemos competir con los jóvenes y es la movilidad geográfica. La meva generació, i venim d'un model on era una feina per tota la vida, vosaltres que sou més joves ja sabeu que una feina tota la vida no la tindreu. I a més teniu unes armes que us permet flexibilitat. Nosaltres no tenim aquestes armes i ve el fracàs, l'encaparrament i sobretot l'estigmatització social. Una persona jove sempre té uns pares que els mantenen, és diferent. Una persona que té més de 45 anys i està parat,
El que pot aportar en un treball, el primer, és experiència. Això és el primer. Ens trobem que per qualsevol tipus de feina, entre cometes, dolenta, reponedor de súper, o per posar benzina en una benzinera, és igual el que sigui, et demanen idiomes i llicenciatures, coses que nosaltres no tenim. Tenim molta experiència, si tenim don de gente, si tenim un carisma i una... Sí, però ara per ara no serveix per res. El mercado laboral actualmente, la forma de entrada es mediante Internet. Y para esas personas prácticamente es una barrera infranqueable, si no es con la ayuda de alguien. Porque además estamos viendo que cada vez los portales de acceso a las páginas de búsqueda de empleo son más complejos. Digamos que están pensados para otro tipo de personas. Ciertamente las nuevas tecnologías brillan por su ausencia dentro de nuestro colectivo. Esto es así, ¿no? Entonces, ese es nuestro hándicap también, ¿no? Adaptarnos a las nuevas circunstancias que son necesarias hoy por hoy. Lo normal es que lo intenten, no lo consigan, se frustren y se retiren. No toquemos el tema de las pensiones porque ya es para echarse a llorar. En nuestro caso, pues puedes perder 40 años de cotizaciones, pero en el caso de los jóvenes, por ejemplo, gente que se incorpora con 30 años al mercado laboral, si logra jubilarse, jamás va a cobrar el 100%. Cuando tenga 65 o 67 años, ¿qué cobraré yo? ¿Qué cobraré? Eso también lo pienso, si no me muero antes, porque también lo pienso. Cuando llegue a esa edad, ¿qué cobraré yo? Las empresas, pues bueno, no están muy acostumbradas a que Cruz Roja llame a su puerta para presentar un candidato porque lo asocian quizás a personas muy vulnerables, cuando realmente vulnerables hoy en día somos todos. És molt difícil aixecar-te, perquè arriba un moment també que t'acostumes a que cada dia t'aixeques amb menys moral. I llavors ja a l'horari ja et canvia. En lloc d'aixecar-te a les 7 del matí ja t'aixeques a les 8. En lloc d'anar-te a dormir a les 10 te'n vas a dormir a les 11:30. I en lloc de menjar millor, menges pitjor. En lloc d'afaitar-te cada dia, t'afaites cada 3 dies. Vas perdent les ganes de rentar-te la cara, de sortir al carrer. Aquí castiguem el fracàs. Nosaltres, una de les coses que més incentivem a l'hora de fer la resiliència corresponent és que tu no ets un fracassat. Al contrari, tu has complert amb el que et vas comprometre. Tu ets una persona responsable. Per això t'has quedat amb les mans a la butxaca i no has estafat a ningú i ho has pagat tot. Si un ha contribuït durant tota la seva vida a ajudar a pagar les pensions de la gent que era pensionista en aquell moment, ha de rebre, hem de buscar el mecanisme de que rebi també el retorn de la seva solidaritat al final de la seva vida laboral, encara que tingui la dissort de que al final punxi. Cuando tú oyes, claro, es que te tienes que mover en ir a buscar trabajo, no tienes que parar. Sí, pero si es que hay veces que esa depresión, esa ansiedad no te lo permite. Este es el grave problema. Este es el pez que se muerde la cola. Yo ha habido mañanas que yo no me he levantado. Es que no podía. ¿Para qué? Mi pregunta, ¿para qué me levanto? No tengo trabajo, no tengo estabilidad, vivo sola. ¿Para qué me levanto? Es que el cuerpo no. Me echaba para atrás. La Cruz Roja ha sido para mí un balón de oxígeno. Las entidades sociales, yo opino que son vitales. ¿Por qué? Porque es que además llevan a cabo cuestiones que verdaderamente quien tenía que hacerlas era el Estado. Els majors de 45 tenen futur perquè en aquest món els hi queda quasi tant per viure com el que han viscut i que pensin en el que han viscut i el que els queda per viure, per tant que no llencin la tovallola per res. He de buscar. No puc deixar de buscar. Tinc moltes ganes de treballar. Moltes. Trobar feina seria la solució a tot. Els problemes de casa, anímicament sobretot, ja dormiria tranquil, tornaria a fer vida normal, tornaria jo a ajudar els altres en lloc que m'ajudin a mi. Quan trobi treball serà una altra cosa, perquè estic convençut que ho trobaré, perquè és que m'ho mereixo.